Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki noile kai ki bala mikmat na kajala Meghalaya. Kirayo ban kurtakma haka second Northeast para sports meet araja rapsan bala pelong daka udaya chal. Daga jinga trelang bat ka Paralympic Association of Assam hapo ka jingkmi jangka Paralympic Committee of India kabala long ha Guwahati Assam ya kabala preperda daka Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Assam ka Nandita Gorlosa kabala sedang haka arpenyo teri unai wing araja rapsan. Kat hadu menta ki noile kai ki belayo kurtakma haka wheelchair badminton women kategori kilong ke Angelina Tenhyang kabalayo ra ya ke kerdan ke Beningkong bat ka Priska Pengrup kabalayo ra ya ke kerdan Baar haka wheelchair badminton men's kategori u Simseng M Sangma ulayo ra ya ke kerdan ke Beningkong bat u Kamal Thapa ulayo ra ya ke kerdan ke Baar haka ni ka lempung ilakai ka Meghalaya kalapha arpongut kirang bat kita ilakai ki bedang ya khun manyok khor takma haka jing ilakai chess badminton swimming bat athletics haka jing kop jingi na kilaingut kinoy kop na kajala Meghalaya u Tengrang M Sangma ulayo khor ya ke takma rupa haka breaststroke bat ya ke takma renong haka butterfly kategori. Apa?